Abafande bameze gutya akinjira n'ikunda zimeze gutya akinjira na fande mukiringita kamuzuta kamugira ngo nuko ufite aya mapeti wibs Mumazina yake ngiye kongera wizina ya Yeremiya. Aho nuko kwima. Nasanze bya Paulo nari haye umwana wanje ndavuga ngo ijya Yeremiya. Ndagigereka. Tubuza abantu bameze nka Yeremiya wa. Tubuze ibihumbe zabo mwisi. Izabahamya. Muri bizera kuze wese wigira kuko Imana yogira ibungu ryawe. Ngwiri kumwe nayo ngikabana na Danieli ngikabana na Nowa na Yeremiya umugaragu w'Imana hapo mtuwaje kaneleo hicho kitabezo mu cyane nari mugiye tudafashwe kumeze kongeza we wize toro ngaho batumubwira ko buke washe kusobanura barambira ngo bize toro ngo Yeremiya ngo bazaza kuvuga ngo ba Yeremiya kumunane cyangwa icyenda we niko bimeze ariko uyu Yeremiya bamuhama ani itandukaniro na vuguyu wami kembere vuguyu mazini kwa alipso nari soni na manu ndafara kai semeni haleluya na manu vitu kobi kuhana na hizo ni kwa wewe ni washa ubuzima bwe mwisho ariko Biblia yaje kumvamiriza ko na Yeremiya yagiye Wimana iramubwira ngo kubera kwizera na kwizera wose kuzaho hano kwisi bukandavura ngo ndi Imana nubaba genda gutyo utagize icyo usaba hogira igikomoka kuri wewe cyamara kikangorere kuko wangura kikandavura ngo jewe ndi Imana nubaba genda gutyo tugira icyo usiga hano genda icyo wakoze bihagije nawe atakoma ukunaje wombwira ibyo jambo kumva icyo cyizere Imana ibagiriye ibintu kirareba kugeza ubwo ibona kuko bishobora kuko abisi n'abisi umuntu yokuvamo agahinduka ataka nubabara aho kugira ngo nzobabara genda ukumeze kujya Yeremiya Paulo ari mu batagatifu bajya bagatulika mu gitondo muri misa bazasoma hejuru y'abatagatifu intumwa Paulo mutagatifu Yeremiya mutagatifu abagabo b'ibihumbi ibirizi babo batagakwiriye kuba mwisi tubagakwiriye no kwiba Bwana dukorera Imana tutitaye kubituriye dukorera Imana tutitaye no kubiri imbere yacu tukabitwika muri iyi nzira bivuze ngo biduhiga bizaba n'abatugwanya barakomeje tukiri ku isi bo nirazi dufite intambara z'umuhamagaro dufite intambara z'igihugu dufite intambara z'abaturanyi dufite intambara y'isi ni kwiteye hirya no hino ariko tiducitse intege niko roza muhando yavuze cyane nuko kiriho cya Rwanda ariko bakimona Yesu n'amwambye kubera kuko Yesu nuko kandi devrabivuza aho usaba uzoja mu ijuru byamara kuba karefora ariko hari umunsi muri inzira bivuze ngo tuzohirwa ariko tuzogira tuzopanga igiterane cyaronga ariko ntikirangiye izo somo zitegure tuzogenda mubikunze mutanabikunze abantu bazoja ukubita yarabivuze Yeremiya aravuga ngo shize inzira zibiri imbere yawe inzira y'ubugingo ngo ni inzira y'urupfu aravuga ngo wihitiremo
uzarungu ryawe bazajya Bwana sifiwe. Kwa gatatu aho nigishije iryo jambo nigishije ijambo rivuga ngo kuyoboza Imana nzi. Kuyoboza Imana nzi. Yeremiya ngo abwira Abisirayeli ababwira ngo se uko uhagaze mu nzira yo muri Egiputa ko ikora n'iki. Ija muri Ashuri yo kurayikora mwiki. Ariko Yesaya yasobanuye neza aravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa. Isi yo kwera no gukiranuka. Abantu imiti tibazaca. Umugenzi naho yababuze. Tazayo. Ezira nawe yabivuze aravuga ngo binokageze ngo bihiriza ubusa n'ibyaho zose. Ngo bayoboze Imana iki. Inzira. Turikura amajoro twatubaza Imana igihugu tuzojamo wese muri Amerika cyangwa ni Canada. Ariko ntawe uri gufata umwanya ngo abaze Imana wese niyezera ngomba guca. Twese amaso karatwita gusa Canada ndo kumubwira ngo Amerika ndo kumubwira ngo Australia kandi kunda Australia narafu Zarababuze. none yaranabuze nayo kuomba sikendoro kuri yuwe none nyari nisira cyabo narafu barakara Bwana sifiwe. Haleluya. Ariko ntakabuza tuzoja mu ijuru. Iwe niyo ukora. Itokora. Abera tuzotaha. Siko imeze. Ntabwo nari ndumuvuga ubutumwa ariko gusa kubaramutsa ni muhabo kudodobi.